hun kum ginong lam ban ngi thir bun hun denam dena kum ginong lam ni la priang ban ngi nama huru bun priang namar kampat kut menta gasni daga jimbam dan chief minister nyala ban sim sha yikini girai siap kan puli yakni kadiyat ketin nawi ning thareng dan dengan sabatai ru aga ketin kajungi kabankon kalong balarai ban pulang awareness program will be conducted by the Urban Affairs Department in Shillong Master Plan areas outside the municipal jurisdiction. Kamdan da jing pensyai jing pesutu patba nagalang ka Urban Affairs Department agure begini kijaka ki baha po Shillong Master Plan agure bat shabar jing municipal area. Number 2, registered documents are not insisted upon while submitting the proposal for building permission if not available, especially outside the Shillong municipal areas. Kami ni bagi kau jinge kaba yang ba hapan ada ke registered no nang ni ada registered ibni lawai ban nang ni semua mendam kam syuri ta registered document nang ta bala for construction of building in an area of 75 square meter and below building fee is exempted agudai ba kajishna ki yang ke ba hanya 1 square meter kabumut kata building fee mendam kam syuri bansim no building permission is required for construction of thatched houses ban mendam kam syuri the permission bansim nang ni smart ki yang berat site plan for construction of building less than 50 square meter area will be prepared by MUDA free of cost. Dan kaman tunjuk juga MUDA dalam kaman CUA. Special teams will be set up to expedite issue of occupancy certificate for the completed buildings. Mudi ini berada bro mentah kandan ke special team. Kapan lek nama lapan ayo ya kata certificate kodon kam. 7. The department will take up the matter with PHE and MECL regarding issue of water supply and electricity connection to low income group building. Begitu berada bersama kiyeng larai ba apa harus kunta nagalang juki kin khati ke MECL ba PHE ba kinde ban penuit lani bandang bunjie kabakatu karai along the department will further examine the proposal and put up the matter before the chief minister at the earliest. Tiga jandu ke jekran mantan bo chief minister ba ondau lawan pai hati CCRC kan sedang bang ke jekran bat bangin nangwanra ikirai ki bakhamba tinga su yamanta hin ma bo chief minister dan kaiga jimin joji ngat haji pediang lain kadai kitu yepat ki ban simban menda kasi bagian semutho ban simkia ba laga dan company biang saisin deben milut porok kot kita kisnong gi bisaksa deben milut yimbe ban hak yimbe ban penin ban yo pamai terus temono pamai meno yamsa ni belum tak jadi beni dong wa manga benda le ro sapit menda kasi mele ya sapit ko ki paida deben sa sistemang kita no ar kita kata kani kani rai ke pengilisim bat nyenap sisi arsi yekai ka respon nagalang jo chief minister bagandon nama orang bangi dakwa bani kundu uang nagalang jo ngala persang manne ka bala ande imi no ki tengok pakai hukum ini kan dia jasu lada pi buram ini lada ini buram ini biru buram ini wat kan ini kena surat barang ba soal hata ko surat itu mari ini lo jit to ba ke nismo bananyo ibu ibu agi ni kemarin kaba like na kajing punit bakam ni tupat ba ngalaban poy pemene ngalapan poy ya ki minister ke berante balak kamangilaban ron andai kum ginong ngalam ke berante kajing klik ngala sange no angni tingi kwa bapin pensong syaka sorkar ba khamtam shu chief minister pasnova ban buram lem ya kajing jing pat khasi ke beran hakri lo khasi kajing te nirma ra chu ban shu sha leben nirma ila chu nang ni shikmat tinga so ba ke ekran kini kajing en ki pat ba ki kendo te lawan mentah kasih bak nang pendek nang ni syakmat tengah try kalau kepada yang ngiru kum ginong lam bangimla padu ban am susah yang kat pemon no akan mi ke yang kat itran de ke bendolong kisnong kita ji nang ni smart tin penat nomor nyalam hikai pi nang ni smart tunggu ko pinsnai ki yang kesem ndai su ban sule turmur kata kwa ka tolong mangalawat kidan ki marjan junga kibesna yang tangai pliwat lai mala kamuni awai kita ta kamno kapama